काँग्रेस पक्षाचे फुडारी राहुल गांधी हाका नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ईडी नोटीस काडिल्ल्या खातीर काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी देशव्यापी आंदोलन सुरू केलां। सोमारा राजभवनाचेर मोर्चा व्हरतना काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक पुलिशेन दोनापावल सर्कला कडेन आडोवन तांकां अटक केला। आमचे कडेन राज्यपालाची भेट घेवपा खातीर रितसर परवानगी आसा तरी आमकां पुलिशेन राजभवनाचेर वयताना आडयले असो आरोप काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकारान केला। जाल्यार कार्यकर्त्यांनी पुलिशेन तांकां मारपीट करपाचो आरोप केला। जाल्यार कार्यकर्त्यांकडेन शांतिकायेन रॅली काडपाक परवानगी आशिल्ली, रस्त्यार ट्रॅफिक जाम करीत आंदोलन करपाची परवानगी नाशिल्ली हे खातीरूच कार्यकर्त्यांक अटक केल्या अशी माहिती उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक सोबीत सक्सेना हांणी दिल्या। आज आम्ही गव्हर्नराकडे अपॉइंटमेंट मागितलो, गव्हर्नराचो आमकां अपॉइंटमेंट आशिल्लो तरी आमकां पुलीस अरेस्ट करता। राहुल गांधी अडानी मोदीक गुलाम केल्लो आसा, पुलिसांनी गुलाम जावपाचें ना। राहुल गांधी जिंदाबाद। गव्हर्नराकडे वचपाक परमिशन दिना, लीडर कित्याक जाय तुमकां? आम्ही आता पीसफुली वचपाक सोदताले, गव्हर्नर आमचो गोंयचो न्ही, आम्ही मेळपाक शकना, आमचे इशू गव्हर्नराकडे मांडपाक शकना आणि हांगा हाडप गव्हर्नराचे घर खंय उरलें, लोकांक सगळ्यांक त्रास केला पुलिसांनी, सगळ्यांनी ट्रॅफिक जाम केला आणि म्हाका सांगात आज जर इतलो पुलीस हांगा आसा पडले अंगणवाडी वर्कर्सांची कंप्लेंट आसा मरे, तांकां एक पुलीस प्रोटेक्शन दिलात तुम्ही? एक पुलीस ना ते अंगणवाडी वर्कर्स आसा ती। कुछ ये एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे दे हैड कम हियर टू स्टेज अ प्रोटेस्ट। However, during the course of the protest, they have blocked the road because of which traffic was suffering. In order to clear the traffic, we have cleared them from the road and they have presently been detained. We'll see the facts to decide what we are going to do in the future course of action. As of now, the nuisance that was created on the road has been removed. The road is clear, traffic is now normal, and we have detained the persons who were staging protest here without permission, and we have sent them to police station. वो लोग बोल रहे थे उनके पास परमिशन है, फिर भी आपने उनको रोका है, ऐसा करके बोल रहे थे। हम लोगों ने पुलिस की तरफ से स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन दिया था। द NOC विच वॉज टू बी सेंट फ्रॉम द पुलिस हैड गिवन स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन फॉर द सिंगल पर्पस that this is a busy road, it is a critical road, it is a road which leads to the Raj Bhavan, it cannot be disturbed. There are peaceful ways of staging a protest, but blocking the road is not one of them. That is the reason why they have been detained. Further action will be taken.